Em plau donar-vos la benvinguda en aquesta quarta Conferència Internacional de Sobirania i Justícia titulada Building a New State. Tothom parla moltes vegades de l'eclosió i l'independentisme l'any 2012. Segurament si estem aquí és per moltes raons i una de les quals és perquè hi ha gent que ja l'any 2010 i molt abans organitzava conferències com aquesta de com fer un nou estat. Un pot plantejar-se dos problemes diferents. Un, com fer una Constitució democràtica, i el segon problema és com fer democràticament una Constitució. La societat catalana és una societat madura. Ha demostrat sobradament, abastament, en aquests últims temps, el nervi ha demostrat que té múscul. Per tant, jo crec que a la gent li agradaria participar en aquest projecte. Ens encorseta el procediment i ens encorseta una qüestió tabú en la participació, i és les fronteres, la creació dels estats. El disseny dels estats fins ara ha estat un tema tabú en la participació i en què els ciutadans diguin com volen que siguin els estats, o si volen que la seva nació sigui un estat o no. Això segurament ho anem trencant, Escòcia es va trencar, però encara continua sent un tema bastant tabú. El motor de la democràcia és la gent. I la gent és el que legitima el poder. No el poder legitima la gent. Les normes la fan per delegació aquells que els hi han donat un poder i unes competències. It is a citizenship that is conceptually decoupled from nationality. That is very important to understand. Because the union is composed by citizens who, by definition, do not share the same nationality. So we should just rule out the whole issue about origins and national origins and stick to what John Rawls says, the great philosopher, just to a political understanding of this notion of citizenship and the construction of political sphere, right? Des del meu punt de vista, en aquests moments, tot i la globalització, jo considero que l'estat-nació continua sent el principal actor polític. Diem que l'estat-nació que perd poder. Bé, diem que no és el que era, és cert. Però també cal, a mi em sembla, que l'estat-nació el que fa és adaptar-se a situacions noves, desempallegar-se d'alguns elements que li resulten incòmodes i està redefinint la seva natura política. The EU should start to clarify its position as to how it would deal with succession from a member state. Although obviously every instance of succession is different, the broad question of whether a new state from a former territory would automatically join, whether it could negotiate membership on more streamlined terms, or whether it would be required to accede through the normal application for totally new states. The world has changed massively since then. I mean, we've had the global financial crisis, we've had the Arab Spring, we've had Russia, we've had China. The world is a very, very different place. So it needs to change in two respects. One is it needs to take into consideration those changes, which are huge, the rise of the BRICS and all of this. But secondly, it needs now to really address the issue of what its ambition is, what its true strategic objectives are, which is a big requirement to know exactly what it's trying to achieve. And secondly, if it can reach agreement on having a strategic vision, then it needs to decide what means it wants to bring to this. So I think that we have to start by asking each member state, and that would include a Catalan state were such a thing to happen, to think very hard and deeply about how its own vital interests
can best be promoted and secured through a collective endeavour, a collective European endeavour, and ways in which that can be more effectively realised than simply throwing up a national security strategy. Catalunya, com a estat independent, esdevindrà també un actor dins del concert internacional. Per tant, ens hem de plantejar què pot ser Catalunya dins de la correlació de forces globals, dins de la geopolítica internacional, com volem que ens vegin o com raonablement podem veure, podem aspirar a que ens vegin.